mpanimfo obe se opani ya dada woni kwasi dada ko hia woda ho aya na ni fra dada se opanyini pani kwasi dada woni ya dada e ko hia woda ho aya na ifra dada se wonu ngoda abrem no ye kwaji we free asuo oda ho ni maame ne papa na omonwo ye kwaji ni free oda ho ena kwasi dada no so ono so ye kwaji ni free oda ho na tete na mamrem so okosre okoji oba efiri baabi saa ye manu ntra ye nchen onyiri kakra na watena kwa mu obi se be ya obutumi awo na kintem sanso wo ho atrimodani ade no ma onwo na kintem enti se baabi a ye de kwasi dara kotena ye ho na ya dada nso ye sa de ko jae to mi enu nyina na maame ba ko na kotena ye no omun ko da abdu nso obi ti obi ncha wu asa be kotena na ncha ani beri obehye wo body e otumi hwie na wayi na ba no wa hata pa mra ye den oboso ba ko na ehuri ato o maami no o mo nyina ti nkolai ye mani bre ye ho maami ne nsem to mo nyi ye no se de ye kan se okwaji obi krama akoya ha obefi a oboko ne wura ho we ye kwa akuru dia oboko biansa o na agbogboda ene chedi ampon aye edane biem ene ya abebuo no ne yetoa so na emomene abebuo no ene nyetoa ebeiso ene ya abebuo ntrase ene ebra yebusa abe no maami Teresa ho ofe yo me pa chaw me busa abe ya no atrem ase no atrem me bra yebusa abe no me pa chaw tontonte ye no monsa ne ye fa adwene ase kire ne sei me pa chaw ase kire ne sei se usika hye wo ho na no wadanfo nam no pesa wo spread this scanning na ye nya ne sa e se uja bi na de kofi ene ye kire se tontonte ye no nsa ne ye fa adwene ama wani da ho na kire se ase wo wi unkokọ no uri unkosua no na unkokọ uri unkokọ ma yo Nyansapo dwumadie ne da so aye wo so yi ye wo so e wo abebuo dwumadie yi so ye hia ye maame bi wa ha maame mpacho odi ne sei pacha frɛ me Naomi me gidi se aha ye ajosuo bi em se eye cabbage carrots green pepper cucumber ajosuo e wo race course edwakasie yi mu ene abepie me pacho na so odi ne de sei pacha frɛ me Naomi yo maame Naomi me pacho enemi bu be no wa kire me be na se uwia no wa kire me ba ebu sa be no me pacho se empanifo ka se wo nsa chi be ye oda enti se wo nsa yemu a e kire sen e kire se abontinsu ni be ye oye kra enti se wo fie ni maame wa ya de yo ye nua ba mpacho wudin de se pacho e fra me nson wa de do na fra me George na frempon yo skani ba ko pe wo kejetia ena ye se wo de atie simu aba race course yo mampacho wo apata wo edwa yi mu pacho me obi wa ha ena me ma utiri nkwa efise edwa yi so nti se wo apata wo mu de na chese wuti ye yo ena me pacho ena me buba no wa kire mase na wa kire me bra ye busa abe no me pacho Asante fo buba bi se wo anya bibia ma wase a ye mo ne kro no pacho ase kire ne se ase kire ne se so wa be fa me ba wo so la won hwe me ba no na se me wase so ne me discard ho no mo a na wo be ma no wasan ba be fa sa de wa anya ade eno ase ade minimu ano no eno na ye wa nya bibia ama wase a ye mo ne kro no ebi ana abebu a ye ti ye nimu bi o ho a ya nka ne ye ebi kro ana me ohene ni na mati bi mu enti mu me enko gye nkyiremu efiri mpanifo se me nji pa ne ho Asante achuma na ye hwa de bi ye se tenton one tonte omo no nsa omo fa adwen na ebeyi dodo na aka no tentonte na eso ya tese eye tenton ene tonte na asekire ne sei de be nti na ensadwa ase ho no mo fa adwen de ko en se de omo kan fuani eye mema mienu no mo fa adamfo no mo kotra kuru se ye di by day di pa na ba ko wa na ba ko otia na ma no mo frifie be fa wo mo okura ho no mo ko se nkrofo no mtie kura tietia no do oso no fa tenten no kwafu mu da ho enti kronsufo ne to wo di tenten no na tietia ana nkrofo tie kura no mu di pa ye na skapa o mensem na ba ko ye ze marafo ye be sa etutu so me akobobra ni bi o be na ye hye ye ho afe